Chen ang ay lo tuan ang ay lo ram Dong si phim dong zelin Thok ini leng ang o Thok ini leng ang o Chen ang ay lo tuan ang ay lo ram Dong si phim dong zelin Thok ini leng ang o Sụp mấy khóc sụp mấy Thok ini leng ang o Hey day Hey kai Her zela zau her lian Kang kin mual kin chu kumin Thật lai hun par mây cho chen zelang che Dong si phim leng vel nen Leng zelin o Van bầu được thiang ạc khian Từng mu văn lai ang hian Yo Bravo 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 Cái đất làm sụp của thứ này gần tới của kia. Chúng ta thấy mình không gì nó hùng tất cả. Còn nói gì đó Zawlpui Farm Land Paragliding Depot point from the company in a hand rolling okay. na program la kan zong zong te in zawa in zu bai ka bo ka cheu voi na kan program te ha sakturin ama sabre kan chairman pu jin vanal ya la em masa general headquarters president kan so manga tin chumi zo la pang cho peng kan pa to me do ya
When a local pub zones, in Mizoram Aerosport Association, I win Sibai, Kabuk, Chuni. When they are here, can fair in Le Tuna, can chief ministers on Takin, on Zota, Lom the Hun, function, can Mantay, Lom can be Lea, Sir, Hun Chef Takara. Hadi ang hun ngay pa mo saka Paragliding Approach Road le Zawlpui Farm Land Road hun hong tura ay zola trangazi ta kamin ron kalpuya hadi ang hun minhaman pui kanlong takzit siya takin kanlong lom tele aling don sir ila sudah ngim ke siya karinga insam ni le somhi pakatuma hilay hun na kan hun man ha Kadilai Khan, guest of honor, can see him here, Oma. That's one a building, Helai paragliding site for Nahunikan, Manga. The doing like develop local Maya can fund me than a zero layer. This one can quality and Nena can Kalkong te Mingai Pemo Saka international event the country Finsia. Kan ram melan na ten yavangin kalkong thazok kacharot mut lo deu min di sakturin ziakin kan ngena ta chuan kan lo be seidana chuan atulang anga ma min lak saka Mizoram melan na tur ani yavangin kong pui thatak kan nei kha kan be sei lea amai ro chu kalkong siam ayin ropui khan min thlokhum ta dai mai ha tui rainwater harvesting kan dil ya chumi tum chan thil pathum kan nge na silpolin manga tui khwa that ziate tin aman flow ma lok zok ziate sarmon kan ngai thata dai mai a tui helaya awange mema pur tuite kan khola ru tuite kan man rem chang kha kan be se line teng chuanin anang lawa kan cm hi Mizoram Aerosport Association patron ani boka ani lolan vele khan office kan bakala kan mamo te kan soya kalkong kan mamo thu te underground water ni lak chua chutianga tui kan mamo thu te tin helaya electric kan nei lo generator mangin kan in rana chung te min ti sakturin kan tia chung zong chu min light sak veka venia hian paragliding kong min ti hlotin sak chu ama ngein minan hon sakhi Mizoram Aerosport Association mai pialama Mizoram tan mason na ropui le melung pui mo ta kani ti kha kantar lang bok kani when the local com zong te in the vine min kan lam seng lawa kan lo lom chewa abik taka min tar lan nge ngai ro chu champhai lam atangin kan tho pui te champhai district aerosport association te nizan lama thenan lo thenga tukin zing lama wa triana anon tlan wang he hun min ron man pui tu rian kan lo lom chewa kong ai nin thut mun atangin loading te in special mai ni chuan voina lim takin hun kan manganga kan lim na ni nia abik takin serchhip tan po Mizoram tan mai po ni loin serchhip tan big pe chuan he mason nei sin chitla kom kop maya ei ba ka khulama farm road kan kun na tok tu te har san na zong te kan chief minister in ni hian lok zo ka an thai thar te an thal chua theina tur te man zok le om se nei zo kan han tho theina turin farm road kilometer som le chan visit mai an bi bikin sak boka chung te chu inlom na ni pa formin katal lang tu ni kalole
le tuna chang kan ting chuak to lo mai anga kan program te pathian ne na hlan na hun ser mang turin pu reverend Jonathan pa chaw lo so ma u kan chief minister zom takle kan sarkar hotte voina elai mun ahun ka mang tur he kalom le maya kami kwal view do na mogate ba se champhai lama ka thien te hote amel ria thatak tak te ka tum lo dewin ka han huwa kalom le mai a mi kwal dewin ka kal do na mogate ya ka han thlenga tuma po mel ria po ka han nei che lo wa ase na ya tiang hun tu taka kalau tel tel le hun mang tu ram so hi kalau me mane pathian thu ka chiaranga thu kam ni khatla kin soi bel ka dowa pathian thu mun katami sam sok ni palina leilung le chunga thilom zong zong hi lal pa ta ani a khovel le chunga cheng te nen hian toifin riat chunga te amain adin ani si a loipui chunga te po ding het poka lalpatla tunge chowanga amun thiang lima tunge dingang kut faile thinlung thiang lim neya aril ru engma lo mai lama da ngai lova bum tuma checham ngai lo mi chu thleng ni sela FMC Zawlpui President kan so mga hemizo hian pu PC le siam le kha lawin ning se tuna pulang hin lova ilo so mangu Mizoram Chief Minister Serchhipah kan hua bial tu MLA ni bok pulal duoma le kan DC te kan SP te le helaya department official lian local te in zavai chunga lom thu kan soi masadua hei abo indi hi ke ni Zawlpui te tan chuan ni chin chia tu poimo em ania kan kal kong te thata kan min siam sakawang hian kan lom ema kan chief minister ne na hian lom thu soi ve thilpe lan kan duwa chief minister relief fanatan poisa Zawlpui Zaw FMC mingin kan treasurer pu kap thiang kha khonga in local se hlan na mi han nei sak lok te se kha kan lom thu soina tan a local chuin kan lo soi zel tho mai nga
kan lo be ke ni Zawlpui kun ha thok tu te hianin kum tin hianin lo nei tu te hian hu tin khat te hi kan thok khom thina chu tiang kan thok khom kin khom atang chuan chief minister ni kan atang hian kan ron te ve ani hei kan riat theu angin helai bong cho ma trin Zawlpui a khwan leilet kan neya kan pi kan pu te kan nu le kan pa te helai tang hian mual dunga hian an chuka buan juk thara an phur chawa kapa soidan taka tlem te te kan phun charal le thak thina atiani hemi kong dung chuka hian tu na chuanin kan lo van nei chozela kan pe kong te thataka min sarkar te min siam saka chu mai ba ka kan farm road te kan leilet na kal kong te diak thei thin em te khatu na hianin min han siam sak hi kan lom em ani an chunga le kan chief minister le kan department te kan contractor te le athok tu te ho zong zong chunga hian lom thu ka han soi ani chu ti rol chuanin ma bak le thil poimo engemo neu te ala oma ti zo lo deu te le engemo ma bak te kan neya chu kan pu hianin min lo hrethiam sela kan kalkong tu da min siam sakla ya khu farm road big khu then lai chu te tak te nia tu na hian kan PWD Serchhipah division hianin min han siam sak estimate te min siam saka azim lu tuka tractor hi lengor mur thania asir te hi thazo ka min siam sak turin hei hi kan ngien na lekha kan pelok ange chuan mabab tlepte mai engemo har satna wangin kan neya kan ngai poimo em khulai Zawlpui Paragliding khulai bulte akhwanin metarza thaor chau mai khu kan mabak a oma kong that mun dang zong zong that to lai khulai khu har satna tlem kan neya hei hi kan CM hianin khongaya min ngai to sak turin kan du boka engemo har satna khu ani chuan min chin sak fel thei mai kan ringa kan DC hotel kan department te contractor hotel nen te po voi engemo sat kan soi khom to maro chu har satna ala om ne wangin hei hi khongaya min lo ngai poi mo saka metarza thaor chau tak takani maba khu chu khongaya min siam sak le turin ka hanyen le nga loke ai ni chu kan ti deu tu do na dia lom thu kan soi rual khanin mabak tam takala om ma abikin hey national highway kan shethewa an han lai zawa le vung contractor 10 NHIDCL 10 an pai du da awangin ke ni leile thum nei ho khon kan tuar na sa em baya chu abikin lum tui lui khu akuanga lo khat beka le vungin a lo khat beka leile te a cheveka tu na kan contractor te hianin lo engemo za te chu hei min siam that saka tun kuma chuan pathian zara siam le thei tur te pon kan in base ya maro chu he karam koi anti mi hemi tunan contractor te hianin leivung Zawlpui ron tla tha hu kan paisa kang cheu antia maro chu tum thleng hian min la paisa theilowa kan DC po hian in ma min la puina sa khopa maro chu tum thleng hian min la paisa lowa tun kum furan ni le phei chuanin kan leile ta khuanin
nol na se tak lo lu tin le le thin na se takin na che thei ani ti kan se chu chu khongaya hei hi NHIDCL lama ma min lo lak sak turin Zawlpui FMC min ngen na kan tele bong ne chuan hey Zawlpui le che vel te kan van nei em mai a kan soi tong khanin kalkong tha tak mai min siam na chung changa hianin kan CM hianin man tak min lak saka kut na thok tu te min du sak em ani ti kan riatin achunga lom thu kan soya tin kan contractor ten hey kum engamoti chung chu min la en kol sak chun som tur mi in kan ria henga te po hian a chelai te le engemo tel lo lai deuh te alo omani pon uluk zoka le thazoka min en kol chun som sak zel turin kan han contractor lampang te po kan han yen hal du boka kan pulai ram vel nu le thil dam kur chuan na kong thatak min siam sak tu te jong sum chunga Zawlpui FMC hin lom thu kan se ka soi thei tong ni mai ro se ka lo me lo ba ko ni kan lo me tuna jon pu PC le siam ya la Bongzon Livestock Society Chairman lam som u pu chairman le kan chief na zom ta pu do ma kan DC wel khu ba te na speak te kun ser mong tu pastor ri patlo te no than patlo te le helai pun bo sai tu pu ma lian le a thok pui te le pun dang a local ko dang a local te le helai ko tu chu ga local jong jong te he hun lo mom ta mong pan pui tu local te vai chi pai ka pu chewa du sak na a ran chau ni tin kha pu mang hi kha zo pu FMC mi kha CM refund kha a pe ya kha ka hei pu lu a he kan secretary nia helai bong chom kel pu pol a hian kan han sui du na kan thu kan ti thu wak CM refund hi pe ve te kan ti ni e tia to se pui sa kan pai la wa khoi pu jo pu ba kan te lo di lo te so pu la kha pu chi jo pu so a pe to an che ni da ki da chu ba ge chu da chu ka han zo pa ni chu ti kha ni lom tu ma hi ha se tiam khom ba ki chu nia khu ti lai zo pui pai le pun ni mei lo kwan khu lai zo zong zong a an shui tu thin tu da po a lu ber ka ni lo ba an shui tu pol ka la ni ya chuan he lai a hian chairman ka te lai to ran fu pol a hian chuan he lai ram nei tu VC chimbe VC ra ta hian VCP ka ni boka kan ni ta do ani chu vai kan sui de do ka dir ve do lo ke chu de ba kha chuan kan sui tu ta chu lom thu bok kha ni Serchhipah pu la sol kha lai in zo la ba fe kong thaper min pe kan lo me tin lom thu ka sui ti ni chuan a sol kha to donin thu mat chom le go min do sak turin lu ma phu ma se an do man lo ba te ma thok ma la em ne sol kha ro ma em ne sol kha ka min do kai sak ta kan lom khop mai a lei ta te mai min do so ka ni chuan ma se hei tu na ro cha ne to chuan khom ni thang lam pang khu chu a kal thei to motor pa ha trak to lo chu kal thei to lo ni chuan trak to kal chara fu chu in chu dia kal char chuan cha lo ni pon ara khura kha motor ka kal thei le to si lo ba chu ta motor ka kal thei na chuan JCB kan mong le chi chu ta chuan DC te agri te ho ti te chu ni ti ma na chu sun kan de chi min pe chi kan lo tin khop mai ti de ka sui le de te chu ti chuan kan chi ni cha ku do ma su kha la wan se ta fu ran to kal thei lo chom kai changa ting lu bul khu kem ro ba ni chu ta chuan eng ti lai po su kha ve le khan eng ti lai po kal thein ka po pai po
min siam saka kem ru kan ni chu se jong chu tu da siam that ni lo hian chu mi kan soi du chan pakhat chu ser chip thai nei na mun zau zia ku da tanga li mo lam kem ru khwan kan zau rang kan om thadua alina lama ba lama hian emo za dang boka chu kem ru zau tanga khwan ser chip in thai kan chi ti ka ni lo hian chu tiam he ta da soi chu kan lom thok mai chuan chu me ni lo ba MLA fang ani lai kan ti her tiang luya kai thei lo ba le do chi to si lo ba chu sa huin pai phum na min pe ya tu da chang te mi kan su le ya ta chuan kan phum ma tian tu yen le ma se che ma kam de chuan ka mi ka te ko tha chuan kan kau ka le thi le thi chu de po chu luin rei to le ma se lom tu ka su le ni kan pu bu lai yan kan lom me tu dei kan la ne chu tu mai ari pe na min han pe le a kan siam ro le to de chu chu kan lom tu ka rei to ma se ka su la du ka ni chuan chu ti yin ni lai chuan tu kai ni kuma li na te nam to ka de kon chak to la nia kan siam kai khoi na in kan siam hala na ta in ka se kha kuma li na sa game so ko ni lo game so chu game lu so kha de mi ti sa ka tu la game so ni ti sa na te kan lom ni tuคือเราชวนจูเราเช่นนักการสื่อเรื่องเลยแล้วก็มาบ้านนี้เป็นกันเตะนะครับเกี่ยมาในสังคมจะมาเดียวบ้องโจมทั้งชั่วอันนี้ชวนบ้องโจมให้พอดำตัดจูอันควรมีแหละตัวบ้องโจมมันกันกี่ตัวเราบ้างรู้ว่าเทปอนที่ตัวเราว่าตู้มันก็ต้องโดนตัวเรามาเซฟคนตั้งแต่เราเขาเตียนเป็นคนดีตัวอันดุจีเป็นคนดีช่วยยกสู้จานคนที่น่าเรียนเป็นกันเตะครับข้าเขามีโอกาสดีครับคนครั้งให้เราพบกับพระโสดาบันเราจะได้ยินวิ่งเสียงมีคนกันเป็นเนี่ยที่จะครับสักเป็นอะไรก็รู้ชื่อที่ชวนดีซีกันตีกันนี่กันนี่ครับให้ไม่เราเสียชีพก็ชู้ว่ากันเบี้ยชู้เลยเสียชีพก็ชู้ก็โซนแล้วก็สิ่งที่รู้นี่กันเบี้ยชู้ไงตั้งปิดตาชิมน้ำปังชวนน้อยโซนน้อยปูนพระมาโซนผมรักโซนพักกันวิดีโอเรียนคุยใหม่นาซิสุกุตูมิเชียมจักรมาเซ่หิโนนั่นนี่อะอาทิตย์เช้าที่ส่งอันที่เช้าไปกับตัวเฮียกับเชียมมาละเฮียเจมตั้มตักมังอินน่ะส่วนเปลี่ยนเลยกันดิกันลมพกไม่นาซีนั่นคนเปลี่ยนอะไรน้องเบย์โดนอย่างเดียวชูเมนี่เราอยากให้มันเนี่ยชูเด้งชูมาเลยมานั่นต่อต่อเด้ไม่ซีเมนเทียบปกเทียบปกที่ตัวที่ไอ้ซีเมนร้อยตะเกียงเส้นตั้มตักมันมีเนื้อเสียสักเมฆขึ้นไปกันชมนุ่มตัวนี้ชูมันจะชวนกันโหลที่เอ็งที่มาค้างกันโหลมาว่ากันใส่ดูกระดุมบ้านก็มาเหี้ยข้างเหี้ยตีละกะดีเวลก็ติดตักน้ำมาใช่ดีเลยเด็กกระดูดิเอ็มเล่นี่ไรซีเอ็มนี่นาเว่เป็นตัวเจ็บอันดุมหุ่นลายขาดที่ตะกงจงจ้าเพียงแต่รวยอ่ะอันนั้นจะพูดที่ตะช่วยให้ตายเย็นพวกนี้เขาจะเจ๊ทำไมวันนี้ที่จะการที่เราดีคุณชวนดูชวนที่คุณได้ทำงานคุณชวนอภิเษกเรื่องที่ชวนพ่อยแต่ที่ถืออภิเษกส่วนสักเซนติเข้าไปก็ชวนคุณมาเสนอนะคุณเห็นไหมการที่สิก็โปรอะไรเห็นให้ได้เห็นที่ได้บรรดาเพื่อนที่ละโง่เนี่ยให้ได้ที่ตาที่เราต้องใส่จุอันนี้จะน่าว่าปุ๋ยชุ่มที่กันข้าวเบียดที่เดี๋ยวจะที่เราก็ใส่น้ำมันที่ดองตบจับสังร้อยแต่กันเสียงตัวว่าปุ๋ยจ้าตัดอาบุญให้โดนอะไรที่ตาชวนเสียงตัดตัวผู้กันผู้อาบุญลายทันตะพุ่งมาคันละคันตัวชวนมาตระก้าวให้ตัวบุคคลกันดูที่ตัวคุณจะปวดจุดกันดีในเราวิ่งกันเสียงน้องแรงอีกจุดชวนเองกิน
ก็ชูไม่ดูต้องเราว่าเด็กกงทรงโปะเทจินจิละฟูเอ็งติดไว้ก็จะมาโปะไปแหละก้าวแหละจีดินแรงกลางแผ่นเซียมีกระชูบากันลมนึกว่าสีกระปูชูบามีอีตัวอะไรกันลมพวกไม่เบสิลซ้ำแต่คนกันเลยมาเช่นว่าคนสื่อไปกันแล้วเลยครับชื่อกันเองบอกกันสื่อเลยเต็มมีสื่อดูเลี้ยงลูกสื่อก็ถูกจับเหมือนเดียนก็สื่อก็มันเงี้ยโอ้ก็ที่มาเช่ก็มันกระดิ่งก็สื่อเต็มจูก็สื่อถูกจับสิไปที่เดียนเราหัวเอาเชียนเด็ดเอาเราหัวท่านจะอายุคนละนี่ช่วยไปทุกสิ่งการเรียนจุดประมิตรเป็นช่วงดอนเป็นช่วงแรกนี่ก็เรียกกันโลกพักมันจูก็ยังไงเรามาเช่อีกสมมติผมนั่นนี่ด่านสมโลกเนี่ยเรากันเก่งโตเร่งนี้กันทำมาบวชพอจะเห็นจับพายะเตะบาร์มาเตะกันลีลาจูกันนี่จ้าก็เสร็จนักหน้าว่ากันก็ละเกลบุตรนี่งินคนรู้แต่ไหนเฮียไรเสกตรีเนี่ยเฮียไรรังไรดิ่งไอเฮียนอาเทียนเดินชวนจ่าเจ้าไม่นี่อะไรลักลาวจังงินกันกันกี่ทอดตุ้งกันก็จะเรื่องกันช่วงเรื่องสักโดนชวนนี่เพียรค่ะ13แต่ก็ชอบกับกำลังไงจะเจอกันสุโขเลยกันที่ไม่ได้ตัดชวนกันสู้นี่เราก็กล้าเร่งไม่นี่คนรู้จักเซลซีหรอวะอันตัวป่าเพชรกับฟันหุ่นตัวอมแล้วแม่ตีนี่ปัจจุบันไงช่วงเราวันนี้สู้แต่สู้ยุคขับนั้นมาเฮียกันดูเสียบ่าเสียเองดีเลยพันอินตัวเราอมเรื่องเสียจู่วางเงินจะเตียงจนกันสุขภาพเอ็นมาเรื่องนี้ก็ลมครบไหมจนกันเบ่งป้าจู่ฝั่งไหนก็ใช้ไหนล็อกเตียงนั่นทบานั่นชื่ออินตัวเราอมตีเฮียที่ชนกุดข้าเฮียนั่นเจ้าไม่นี่อาทิตย์เราจู่ไอ้เรื่องช่วงเราเนี่ยอ๋อจุดยังได้จู่กันได้จู่วางเงินพายกันเตะสิไปจังหอเตะอาตมตะเกกันจากที่อินหลงตัวกันจากที่ยังไงตัวหลงบ้างอ่ะสิไปจุดที่ตะโกนให้ตาสูนเลยเมตุเมมาไปจังเราหลงไงตัวหลงกันเฮสุรคารมันลางได้หวยตะเกงจะโทปักกระจันก็ตาที่จังเสียรู้สติกระโดดได้หวยเซนตีเสียตัวเล็กกับปุปะเสียตัวจุดที่เฮียนเสียกับหวยเซนเตนตัวที่มันเสียโดยเจ็บเตยมันนี่แข็งเราที่เสียกันนี่ดูไปจูงอะไรเสียชีพกระจุงเลยล้มจงมามินลักสักตูกระปูกันลมพกไม่กันลมเนี่ยเพื่อเสียงเนี่ยกันลมพี่รู้ที่สู้แล้วเสด็จให้ก็จุลูกมันพูดกันข้าวที่ไหนไปอีกไปแล้วที่ตัวมันก็เป็นที่คุณชูจะเหนื่อยด้วยเนี่ยวินทูพีซีเจ้าคู่มา Executive Engineer MPWBCC Division Wilson Wood. Chairman, Honorable Chief Minister, DC and Executive Commissioner Serchhipah, SP Serchhipah, and Commandant BSF, Senior Officer, Head of Office, NJA, NGO, when local government, when here, nothing as Chief Minister, no see. Program C Chief Engineer Bell Tang Hian in technical report hi affect lo o in lo mai thaya amar chu hi kan pu ber hian RM ke lo to le tilawa SP no EE ke mai ro se atio bangin ron hin siok kani ni asa te khan a copy hi adai tin lo sim sila bonne kan technical report pek ko hi company ania apakadzok namasok hi widening and improvement of approach road to paragliding ground dik tuna kan omna hemi kan kalna hi ania hi hemi ko han a contractor hi Evergreen Construction and Consultancy khatla ania hi a contract amount hi vaibel chathuk and noi zathum somli panga sing luk samthum zathum som ania a funding hi Hi Nabat funding ani. Date of start of work kantia hey natan ni turahi nikum me nigel kha ania. Na zau pun turati tumi chum chuan zau ro se anan di nigel mar sang hi somri pasarin nakum hi ania.
amar chu contractor hian thamasa mai thla khan a zo fel vek ani akong thui dong hi KMD le metar za sari thui ania headlight so mai hi mutakan lo tia mai thea hi tak sai lam tanga kel bul na te a oma kin khu tak sai lim kon tak atang ron chho khu boka hetia on boy hian a kal thea chui ba peng chho le chu kong thui na chan hi ani in away dening kan ti tak hi chu heavy chuan hnuai kan ti ta headlight tlan chho na khu chuan hnuai tang headlight thleng hian ya metar za hi som ruba thui hi away dening pa ngai ti ania aba khitu waidening kilo to sarin mai khania dressing te anan biai a ko pang a mai han phi fai khek am ti mai la khatiam de kha ani akong zaw dong he mi formation cutting a chhuat zaw dong hi metar nga le point nga an zaw ania tin he a pavement kan ti a concrete a kan chhin tin hi metar thum a zaw ani turani na chungin kan contractor hi masa lam pang khoi tu nia kong hi ngai poi mo em a hi hun ron tan so konin hunga a thei lai hi chu ama hian a ti zawin he top chuin metar thum ai zaw khu tam tak omani akong chuat pha hian hei subgrade kan tia a lei tina hi subgrade kan tia subgrade preparation ulu taka ya i role mukte ani nuwa GSB kan tia granular subbase tu millimeter za somma acha inchiru kan han pha leya chu roll ulu takin an chil muklea chumi chunga chuan PCC plain cement concrete kan ti khu i millimeter za inchili acha in chun le ania a concrete string kan tia concrete chak zo hi M25 ani hi M25 hi mix 25 ti na mai chun la concrete chak zo te na ania hi kan sia thiam thei dar tu chuan M10 vel tu hey proportion 136 kan ti ang hi nia M15 kan ti ang itu 124 a proportion cement balu rora ania M20 kan tilia hey 1.5 3 khatia khan so M25 chu thatak to turani kan building sapanga hi M20 ani kang pui tun lai chon building ai ko in athajok tura leise ani hi het mi kong kan tho tan ti mai kan tho ma chen ni kum fura khan akong hi hun nga la ya lemin sa tak mai oma estimate ta tel to lo na chungin kan contractor hian takin we hello in apai fai bok ani tin na kan sei ta ang khan contract hi period hi 24 month hasom ni pali hun pe ka contractor hian hasom pa hi chung achan ya takin na zo thei bok ani in kong pakat le hi construction of link road and land improvement at Zawlpui ti ania hi po hi contractor hi evergreen construction and consultancy khatla bok ania agreement amount hi noi zakwa somru pathum chingthum zathum sumha akwa ania a funding hi nabat tho ani fund tu hi in anna hi ni thum me sam ni som ni pa ni kuma thotan kha ania i zo tura ti hun chung chu nakum mars ni thum sam ni som ni pasari ani chu ti chung chuan hei thama sa khan kulam zo pui ding road ko that takin azo ani chuwang point ya na pan in kan hong ani kulai apong thui zong Zawlpui lampang akuan kong thui zong hi metar som pakhat le point ni thui cement concrete headline ang boka pavement structure point ang vek i GSB tha zong point ang vek PCC tha zong point ang vek khan i link road ku kilometer som pakhat le point ni thui kan siama heta hian land improvement hi awm boka land improvement a hian zaw sang
hi a oma then improvement bi ka hian Zawlpui zaw Lumtui zaw Lau zaw di la thei zaw Zuangleng zaw Chiatlang zaw te khoi ania azawai hian hectare somriat pathum 0.03 zaw khoi ani he thalaka ko hian alang nual hi hatiang kha ania khutlam o a payment structure ko in angvet ani kan ti to kha GSB millimeter za som di panga intelo ECC plate cement concrete he millimeter za tho intili acha tho kha nia hildang tu in ang tlang puya a thui zong te au na hun te ai ang lo deuh mai ani khutlam kong po khu ni kung fur bok khanin ni thui lian vel khan ni ti che sam na support maya kan GSB le to sa te alen chia anti khane a then phe ti kong te kha alen bum muk pa katiang ko phan ya ma se tu po tu contractor hian thei ang tin i estimate ta po to lo ni paisa kan han dir bela tem chang boxi lawa contingency tang kan thei ang ti ania khulai kong po khu contractor hi thasom ni pali thau asiam na hun chu pe ka ahun chan ve thasong pali thatak in khazo boka ai ko tu te te ko ano khop maya khang kha ka report technical tak chu ani deu maya han sei tang khan contract hian contractor hian a zo hun tu atan hun tu da zo hun tu hi tu pe kan dia contract tam zo hi tu a hun chu ma zo man lo hi tam zo ma hi ani china ma se a chana zirin chan tang te unforeseen kan ti chet dok lo ar san te wang hian chuan lam thatam te chuan tak po hi extend ania aski mina zirlo hei chuan aski ma zir te hian contract khun chung hi funding to the bohen amron di klina function khat chu MPM this way kong am pe hi chu i kong laya chot phat ne kalbat zong zong ne engo siam be ki kong thui tak pe chu hat so bari chu zo tu ran aron che pa tu ma se a thei lo di chu ro yin a contract so so bari chu kan han ti lo thei lo thang te su lo thei lo extend the high version tumi chuan apuna zo hi akhat ma kan contractor hian headline na pani widening and improvement of approach road paragliding ramp the construction of ring road and lane improvement of Zawlpui zaw ti ahun chan te kan pe hun chan te thasom hi pali thasom pani zo bangin kan ngai tuwa an ko tu te ni pon goma to bang tu na hian a contractor evergreen construction and consultancy nei tu pa ko de vam le lian na hian PWD Serchhipah division chuan letter of appreciation te an pe kan tuma tumi to chuan and call to SDO put in do le kan JE poro blue karan chuak che letter of appreciation ti min ron an sak sela Dear I would like to take this opportunity to express my utmost gratitude for your exceptional performance in the work widening and improvement of paragliding ground at Serchhipah, for being able to complete the work before the stipulated time of completion. Your contribution is much appreciated, and I earnestly wish you the best for all your future endeavors. Thank you. Azia ki tu en ang ka kong hi sang mai ni kha dong kha ni ai khalong me phone lock pa hiya soi dok ka pai ka ne electric
Usalo petam thinpi chi khu zawpui kan le ma se sarkar than lo din chiwan ma ra thagin thui tak electric kan ni tu ti ha se non len chu Saya yang presiden kuma tu kasi pula tuan mo yang otorin mula efren wadi mari na sohu Chả tương ai quá, kính cái mà không được hỏi chụp mà phải tương ai Không cần sự ứng dẫn để cần đi cho tiêu mình là không sản xuất để dẫn mình từ đầu từ đầu cho mình chúng ta có cái bộ luôn trang lên để rõ sâu và số đan thì ra thì là mình là bộ heo này sự rõ tiền số đan là heo yang tak bersebulan oleh Pak Pro Masyarakat yang adalah bersama bersama. Tuna chuan kan chief fence pula do ma thu soi na hun kan ko do lo chu mi ma in he ta hian certificate distribution ni tuna oma tu kan na ko lo ka ko takin kan chief minister ka mi lo di chwa saksela oh ai zyada ni ka chairman yang joint min kala mga haido dani local dunya Mizoram Aero Sports Association has certificate of completion. This is to certify that Mr. Arlerin Sana has successfully completed the requirement for paragliding pilot proficiency level 3, awarded on the 9th day of June in the year 2026 at Serchhipah, Mizoram, India. Arlerin Sana. Arlerin Sana. Lalong kima. Vanal Shwaya. Kelal Wakfila. And Chairman, and this Chairman Puse Vandaliana, President Massa, and this and SP, Command and PSFT, Conserving Mansaktu, Reverend Jonathan Pachote, and the EPWD Engineer, Mrs. Okuma. Le Ulang Hingla Komi, President of MC Zawlpui Then Pupis Hilal Assembly and Chairman, Bongsom Livestock Society Kusilal Minghua, Masa Serchhipah Le Kan Visi Le Kan NGO Fuai Tu Tin Sabhai Lam Matra Kan Hotu Munun Man Pui Tu Tele Parti Lama Munwal Pui Awena Yang Lomam Kati Pian Chu Elai Munhi Awaini
Nina Ania Ria COVID Lowland Zawlpui Khan Tilai kan Chief Minister Uzoram Thanga Nungzuin building he kan ron honga this one paragliding akhan kan thona tur kha kan padia kan thona tur kha lo bo sai diama ke chu hoi ni ngot ka thok to ha chu ba ka nge khuna khai lunglunga po khanin ka chuang to so kan Chief Minister kha hey kan chuan na tur lo bo sai a ti du na ngo voi chu ka tia ani khan angoi te engi thi thekna thilania nang su ko ran upai ne ngai tom lova ke chu Sunday school je te to remote kan ya ta ti lo me ga ti klat ma ka ni som chok zo ta lova amini kha ari ro ala omreng ani then a building he NEC funded ani NEC lama kan how to te to na ka OSD lo ni ta piro ding internet NEC ai on lo kala kan hong tlanga a building po hi hey pumalia na te kafak na chu azo hun ma a schedule date of completion ma in Anzovani Mizoram atil thleng wang lutuk ani hi azo hun azo thei lo hi kan boi pui ema zo hun azo thei lo khan development a delay ani chubaka sum kha revise angai pha sum a hek ani a building he azo mine and zova kami khan na sa takin kan fak to ni chumai ni lova I estimate kan mang seng lova at chunga kianin an poi sa chuang an man bang khan an sak bel nge ni chu tiang chuan na tha an lo thok to a voina Zawlpui kong le emi pan na kong pan ni ahun tiam chan ve an zo ve le thea a quality chu kani min hril to a quality a thale ni di country leivung mun mo za ta oma contractor dan chu ni seng khami ai kha estimate revise turin min dil ngai anga so de chung chuan estimate tel lo na dang an thok bel chungin a quality and compromise chuang me lo ani etiang contractor hi Mizoram hian nei bel sel theila ka du le kaskat china chuan kan engineer te kan te nan noya contractor letter of precision and pek kaskat chuna lania waina po hian he kan function chungchang media lama involve na po yani vor darata na kadu berle kangen du na chu etiang contractor ri choi mo emudi yani ka kha tilak le ilang kadu kapme me ani tuna hian hemi paragliding take off a hill panna kong puite a landing panna kong puite Zawlpui le chevel za front ling road ningal bokte kanan hong ania Serchhipah le Mizoram ta na mason na lomom tak lungte pakhata sawapani wong thak na nia chuba ka chuan kilai kian kelvul hon oma ni china pusiam lianana asoi tangang khan kan han tlo to lang chi zong te kein nim kara te kan kala tin bong chom hi aming than shima zoram tram la sak chin kha en ene kha bong chom farel sak ming ria langa dai tram le eo sak ming kan soi abang thailo ti la apo khanin bong chom kha Zoram dung le wanga khan khatilai khanin akming thang ani kan han tram tak mai chu permit tel lo chuan engma kan ti theilova permit an khai duai ti la kha khan la kha nom vek kha hlal choi mo in sak thin kha unam ruak ti te
khati lai tang khanin bong chom khua no min thang to ania hay lal fa pa usai lova lal fa pa ni lo me khan ning te khai alo ome ni kan ho tu pa ania ti chuan lom thu te in soya in soi chakop maya ha pusia me phei ka chuanin kari nai min faka mundanga hian min rel thin te hian ka rebok sia ani pa se helve tak mai hian thu hi oi lo ang reng maya me tinga ka indoor zel dan tu poi ria thiam har ka tia ama hi tu ma te po han ti tak kan tu ma kan ti ta thei lo thing le ringot maya en ma ka dil ve don lo te bin dil le tho boxia ei voin hi thil pathum kan hon na ni voin a hian helai mun a hian chuan pakhatin min la muak bok na ni a hian chuania kariru te chuan in ati hian kan an hong ve a kan lom ve a ma se state dang chief minister te an office te an bangla te an kim mai an state chung infrastructure te han bu hian in kan in thlau lu lai lu tuka an ni chuan thiro pui tak project lian pui an hong thin ani eni chu hatiang te hi kan la honga maro chu kan phu to kan ya chan chu kum som nin kan khot lai ni Mizoram hi rambuai kan ni awangin. What I've been repeatedly told the Prime Minister and Honorable all ministers and all is that Mizoram is lagging behind 20 years behind the rest of the country because of the insurgency. We are lagging behind in terms of infrastructures, in terms of educations. The colleges and schools all were closed for as long as 20 years, 2 decades. So we are a late starter. We are really a late starter. We are lagging behind 20 years, behind the rest of the states in the country. Kum som ni mi nu min kan kala. Sumia bang chuan in thei top kan chu chung po hian miram kan la phak lo ni. Amaro chu thil rang ranga tuna hian in khu mek na kan nei chawani. Kum ni le ti lek chung hian in khu mek na engmo zat kan nei to. Tran kan lak tak chuan bul tran na inanga chuan min tluk reng lo ni. India ram nam engma hian chu ka chiang ani. Chawang chuan in heng kan nei chun te hi kan dua tanga that takin ko zui kan tumanga kan phak to ka hian kan lo manga mason zel kan tum bokanga ten khulam mathaya po ti turin min lamuak na sa adik che chuan he kum ni le chan ve chung hian kan biala hian thil hi kan nu lut tamma ma to tuna point project lian pui ti me kan la ne ya kan tharung ve de wani chief minister in abiala du sak bik lutu ti lo te hi aul ve wangin arem chang a chuan kan anin zep chho zela atram te arau chuan engemaw zat khang har san na kan han soi te pawh kha la ti le thei hun om so mai tura kan ngaia tunai roi chuan India ram pumpuin West Asia buaina wangin galhor hi are mai lo chuan austerity measures si kan lak reng angaya manzam loka prime minister hongin meeting kan neya ti chuan en kim mai in ren turin min tiani khati lai ka chuan lo thei lo chau lo hi chu sumi kan release athiang to lo ba vo India te po hian ka contractor ten roi tria sial tal te po du ti kan tria thiang lo bani kan phal lo bani tin official te po in si hawa kateron ti vak tum khan ya chu po su kan oi lo bani khatiang khan ni tin kan ga thlap ta khan ai nen theyang ber kan kal ri hi ngaya
mi pui te le bial mi pui te point ka kha lo riat tiam pui kan ngen ani ten as I thought in helai mun hi India ram mai ni lovin kovel ho pa paragliding sports ni na mun tha amun ma po atrapol athinga Mizoram tan chuan pathian til thon pek ani atlakai na turang ta kan man hian min petu pathian to alomin arin masalam ten international tournament te an buat sai thina ramsang sanga tangin pilot an local khoma amun ma hi thaviau ma se apan na kong athalo tlat maya vaivot kurumrum kara a take off tlang hian pana a landing site lama ni se concept le bumbok tak an zongai thina siam that nge atul ti rein sarkar chuan na bat atangin athona tur kan raman ta ani evergreen construction consultancy ten an thoka ati lama forwa tu ye bangin harsan ne na toka masala zo hun tur bi tu khen ma kum katvel zet alo man thok zo ta esoita an kha nei thilwang takani etianga apan na kong puite lo thatta kai chuan Mizoram in international sports event kan hoi hot thei paragliding sports si in thlafin lo takin kan hoi hot fo thei to don ani in heng kong te hi paragliding ringot hisab athok kan ni lova a take off tlang bom chong tlang a hian bom chong livestock society ten ran an vola an ni hian an tangkai pui hle dona amun ma hian ama wangin khwalzin de tan po han hoi vel na mun thatak ani Zawlpui Zawlam approach road khu Zawlpui le achevel zaw franga kan kunhat te thok tu de tan siam kan ya landing site khu chuan azar alo zo ve chau zok ani nikum sa ni som ni panga som ni paru crop season chung khan Serchhipah district a hian ziklum quintal si khat sang ni kan thara a poisa chuan noi chani som liman ania tomato quintal sang ni somnga kan thar chuaka poisa chuan cheng noi za pani le singaman ania bokbon quintal sang ko vel kan thara a poisa chuan noi za soruk pathum singruk le sang thum man vel ania don fo quintal sanga zani kan thar chuaka a poisa chuan cheng noi chani soruk man ani heng kan thlai te kan thar chuana punlian gar chu Zawlpui le chevel zaw te hi an ni chuwang chuan mat chevel phai zol te hi vegetable bowl of Mizoram an ti hial thin kumtina bu kan thar chuat te sanga kan thar chuat te po hi tam tak ania tinai zol district chaklama sanga chi siamna kan nei lender LV fish seed farm pannakong ania rubber plantation pannakong ani boka khukong puile chung ko tam tak te nun nahi ain zom ani paragliding lama kan lok pui na kha kong khata kan lok pui na ni maya alian zok le poi mo zok chu kun na thok tu te ta na lok mai he ni chuwang chuan lungte pakhatin sawa pani kan bom thla kan tingam ani tin rampumpuya state monitoring committee te kan dina pa tin te ko ran le NGO ten chuda chuan kan hova sarkarin kan duangin kan ti mai lova Mizoram mi pui zong ai o so te hian kan ram project hi an endik me ka an kuda kan da chu atul chuan heng lai na po ron ti zel thei ania tin multipurpose dam hi DPR irrigation lamin an siam zo to DPR siam chung he re khopa kum ni te duani DPR siam nan hi ni tui kum tina local zat kum sarik chunga tui volume te kha an te nga ya kulai akwan matluya kwan adata lo ne san ni lawa wangin kum sarik nga ngai talova ta hianin viber se zani som sarik pali estimate ani atam khop mai tui khwa hi meter som ni le pakwa sang lelet hector za saria zau chom thei tur duan ani power siam na te ecotourism te om thei na tura duan ani Brahmaputra botin athok na tur sum tuna hian an meka tuk le hian neli ka thok chadona atuk le zana Union Home Minister nen in motor kan ni chumi pa chuan emi po hi aman ram chuan
ke malam hi ka hun tai dewa chutin i lo chuan a minister po han hu sok pa ka du do na tin Abrahamaputra board chairman te po mani te po anon len ka ringa chui kan doa kan soi rik na arei ang reng toa nu ma mu turom lo ti mai thea project lian reng chu ti mai ati phut the ngai lo DPR siam sung ringot po hi area chu ta funding ngai to le lo ngai ata tol te tein a local don ani then tourism infrastructure hi Vantong Khotarok way tu na hian tender kan chu toa there's all golf course hi world class upgrade tu rania ai po hi ke ni so ni lova tuna kan donor minister usindia hian amun ma an muin international standard asiam adu tata chuan poisa po metan hian an manin min ngai tu sakdona kan be sei phak lo thil ani a in tuiri hiau khu a tuiri hiau chaka khon kan khua ponga thui tak longa kal thei turin an har lama aum dona ten awan tong kho thabul la khon khua a sema a chim chin ti san de lek te po ri ruwa oma NPCT malana kalrek nga nelo khothar hian an komuna hian tuna hian ban an phun tran to boka Mizorama tingtlang khonwam ber le moi ber ani don ni nelo hi chuan kan sarkar nu hian khwalzin an phung na sai me ma kan sarkar khan minoi nga velen minon tloa ti chuanin nikuma khan minoi khwai minon tlo ta ni kumina phe hi chuanin Mizoram mi puizat vel hian minon tlo an ring to ni kan lain pe lo ni homestay te na satakati kan tuma Serchhipah khopui chunga po homestay engma sat tuna hian kan ti bel meka walzin kan dong na sa don ni helai vel hian voina kan omna mun ringot awang po hian walzin kan chom kan thleng nem dona mutna kan siam thiam awang mai te mi biak kan thiam awang ringot te chome kan siam thiam awang ringot te khan narum thok lovin kan ula le tlangwal tam tak hian ei in mudon ani tuna tang hian in tourism industry hian taka achang meka mandia vai nu pa anong kala Christmas anong mga Mizoram Sanchin ta ziak don ha te ziak ro khatia 2 days in Aizol ti aziak ni hey ringot po hianin khwajin hi atipung na sa don luto en kiba Mizoram kha min faktop mai ni kan phulo lirin min tlo min chak ni first fully literate state hi enge ani ti hian thredwani kharingot po kha most peaceful state in the country enge ni tlo andwani tuna West Asia boy na wang in inflation sang mun na chon boy puya Mizoram's inflation rate niam na per ani min mudwani kan halo door ten mudwani when silent city no hon city ten mudwani katiang kan per capita income te po relo te so lo pung chak ta ema kong tam taka Mizoram min than ta Zinjar capital of India te kan lo nita Zinjar reng anti son Mizoram ta ni mo to na so koi men min compete phak to lo yang chuan thil hi a local sozela chu wang chuan in kan bial bi khichu tourism a hian kan la van ne em do na khata tang khan in nakina po homestay te kan an tianga du da devin lo ti reng su that devin poisa muna mai de lovin mi khwal seng thei ngai turin inoin bo senga chu chuan ei zomna liana min roi lu do ni in technical report te kan ngai tha alo mong khop maya tiang technical report ngai thak nuam kha kan tong sen lo ka soi tong kha chuang kan bial hi kan tang rual se langa nakin loka chuanin kan la poimo dona tuna hian in India ma hian mi tourist center tur tourist circuit tur hi than ane chung zinga chuan kan bial hi kan tela eta tang ri po hian sumtam tak local dona ni tin kan indoor kan auditorium te kan som dona sumtam tak ta chuan kan mo le ai voina kan grass pa te kan an hongla tin Mizoram la ngai me lo amma saber tur
volleyball indoor stadium kan mini sports complex thang lampang la ola son kan ti don ha ta tan hian in no necessary tuna hian kan dani tiang chuanin thil lian tak tak elai bia la hian arwa manna kan nei chowa adang te po soi tu rom tlo ma ro chu kan ka kan soi vek lo panga tiang chuan ya wangin kan phak to ang zelin thil kan tianga kan ti chhodona ta chuan mi puiten enge an mo masak enge kan sum la lu na kan ei zon na ta na mi pui thei tu ti hi kha zel ka priority ya kan da masak thiam angai dona hilai mong chom kho thir na te po kha hilai to phua kan thir ri mot khan kan chang kan phalo nem ti te po kha ngai tho the ngai amaro chu nakina kha khan income as generate do nem helai an tlo pa khan khita kalin khatiang tur mun nuam de te kha kan siam thei do nem tu ten nge en kolang a maintenance angai ni ama lema in self support thei do nem revenue yang zan nge lu dong then a capital investment yang zan nge ngai don ti te riat angai fa ka khatiang khan ka soi le soi nu kan sum din mun zir zel khan in hi chu kan langai to so zel do na tu na ri hi chuanin hey lein wai tui ver chuan te po mun som ni bor vela kan han tia tui kan ma mo a power kan ma mo a kong tha i kan han ma mo em ma khopui chung chei that aya ei khopui chung chei that na tur po en mo zat poisa kan in da a amara chu furin min nang mana a poi via ba pavalai in khom pui lian an thleng don boka ei an ken tel tam tak ane ni eme pavalai in khom pui lian kan thlenna tura ma ko hian kan organizing committee ten an ram thel wa hi crowd tam fe man tuna hian kan process me tani khatiang khanin ania tuna hian noi somdi pakan manin hospital kan same ka eng tham mani lo kha kha parking polo nei lo wa kan ti dang lam sak veka tuna hian noi songa dan kan pek bel le ni tiang chuanin kal chhole dona khatiang khan thil lom lian rom na tak tak ang chi kha thil tam tak la ti du kan ne ya in kan ri ro chuan heta tanga a landing ground in car hi ropui se kan lu bokani chung te po chu I estimate the DPR te low paisa hi try in gria malian te bokhian an boy pui te chon an boy pui sela ready made lo nei photila kan ti hal theyang ka ti na ni lo amar chu kan tum do na ni tin hela hianin clock tower sang pui mai lian deuh mai chu te po chu a DPR kha siam to exam an ngai kha vai bel se samsari ani dai ni chung chu kha kha ni ya en tin ne ma chung kan la ti thei do na ni kha ka kha do na to thut thei lo mai la chumi kan tu le fa te hun zel hi kan thip pha anga vision target me ya ram hi kan ruai anga ya ya khan project le pui pui ne ka kal so do na kan nun phung po hi an thak so do na chak takin thil hi akal do na ni chu wang chuan in dunlai generation thar te ne na in man phak zela kan sarkar po hi a pen sak hangai zela tuna hi chuan in engani computer age kan tia tuna chuan computer age ti mai nun lo AI generation a kan lut le der to ni AI te po amang chak thapol kan di si hoin min mizoram an chuan a ruai tu kan ni me ka alom om ka ti le a eng zong song kan nun hi arom khoi chho na khovel thiam nei na a tho khum chorve theilo chorve thiam lo kan ni chuan kan chang kan thei don lo ba chuwang chuan heng khovel thiam na thil than lom sel te man phak turin kan thalai te po bikin trang ila kan pastor kan zol nei ma sa ten ramlai mal som na alo ti fo hi tunai kan tong chho me ni in alanga chu ramlai mal som na ti mewa soi tham
ero chuan thil hi ala lang lo ni ai mun mek ase sama kanom mek nivel te hian ka ria atak takaram lai mo somna kan chan tak tak khun tu chu kan ma hian awma chumi panchuan tu na hian kan kal zela chumi atana masom na ruang ang poimo tak tak mai patni waina hian kanan hong te hi ke to ka lim khop maya alom om katia nang ni po kalom pui chewa ni kal zel na tura du sakna kalana chu kalome Tuna chuan kan program te ato pam kan lo nei to anga nung thu soya hun ning khar sak turin masa sa headquarters Serchhipah Paragliding Approach ni luwa ilo so ma u Masain bonia ya hun thatak min petu pathian hen alom thu kan soya hun tra min pe ya helai mun ni mun nuam tak mai ania an re dang kan mun nuam a thona rem ani mai lova tun nai loka ate ren bo sai la yan kan na tok tu nu pakhat chuan solai sang kan thu hawa ri ru ha pia min tan so tur ni hi atia nuam ve wa ni chuti ang mun tra min petu pathian ne na chuan lom thu kan soi ma sa ni kan khwal lian kan chief minister zong tak masa patron ni bok patron kan nei phu ko mai ni sina kan i kan hoi ho to no thu ka soya an soya sarkar ma sahun lai khania heng ma kan dingam lova ani opposition mle ani maya ma se karun tel ve du enge karun tiang ka fan karun tho beng tin kan roi tu te mirun phona tin amasain elain sa headquarter masa president kani tu kan soi masare to kange asia ka khan ayo mai kani kan ka soi kan soi lan de ka tul asian na kan ya isuan aron toan wai thum mirun tho to pa engeng si amang in du lo sia mula tin kan event wa sai na turin atila sarkar khan organizing kan lo in wa sai lo na tur sum min pe mai thei lo wa tu bang suan ai la yan sai ta yan press set sia mila chumi tin lo nan mang ra tin kan tho tur po man in ro man sak lawin ke manin kan in ro man sopa sora san reset te tak te nal tak mai kan siama ma sen hu deu khan aman ang ain atte lu tu tia soina de oma ma se soi chien ka cha ko pa anu po yan ni siam nan pulu te lu de wan en trina ma se kan zak lo bani achan chu reset ka kan mo ni lovin apui sa kan mo mio bang khan poisa siam nan je lawa chu kan mangani achan chu asiam tu kan noi ni kan pe a noi khat kan lo ani maya ka tlang takin ka soi duwa kan siam te akan siam chi ani ram lawa kan mu chan ka event preparation atan ania chu pan chuan tlang takin solai kan set so kan soi duwa kan soi da du na kera po chu te chuan solai set so ming pu zui ta mo solai mun parking zau kan nei lai so ke ni ho strong a chuan pu du ma set kan ti thina chu tiang chuan min riat pui zel don nia solai son kan pu hing kan no zoi tir to ni ti kha solai gate kan chok gate pui kan chok chia parking place zau tu mai so kan nei ya solai so kai ni ma sa tong ka ma chuan pu du ma set ani ti kha kan sei du ni ti chuan kan DC zau tak in min thokui thoko me DC kan nei fu khop mai chan ni lo se la DC kan nei to hian thaber o mi kan tia tu lai thiam ma mang thiama aman me ma thil rang rang khotlang min nu ka ama la hian ke ma ni khotlang lampang mi zo hai min fa mem zel mai fiat thin ngom em bok ani chu wang chuan venia yan bain helai hun miron mo pui te kan lom tak ne vai ka chu ji eng ti nge kan in hruai no to bok ata ko chuan amun hi no amati thu sei to tin kan SP zong to pu kuna hian miron fiat pui ha venia aron tel boka vai khat ka video anu pa ron tho to nge ya chutiang chan do takin kan lo tho tir to ron mang tang kai to ni chutiang ka venia ron tel pui kan lom khop maya helai mun miron man tang kai sak tu te ani ya ti chuan soyang kan helai hi ke ni ma sa ta chau ani lo ko tlang ta hi kan
mi ron mu pui tu te mi ran mu hian kan tam hiu lo na khotlang ai kan o le in kan ria kan lom a kim po kan in ti e khop maya ti chuan tun tu mai na chi se ang khan PWD te ne kan thoko tre me maya til ram ra una ang cheng department khatangin kan in ti korpora kan ma kan point office kan ba dor point SDO te le staff te le JE a thok tu zong mai min lo welcome te to pin na min lo te to min lo suwa ku ya chung zong chuan lom thu kan sei ruwa an ni ni lo sila tu nang tati kan thleng ange mo ti te poril roma kadin nortona ani tu chan yang chang thiam me man chung lom thu kan sei ruwa tim thade mai kan councilor pastor tunaya chuan speaker lar tak mi sommek ni te pon kan thria ku zona thana kun ser mi ron man saka lom thu kan soya tin tunai pur de mai kan le chu ke mani ho chau ma sa him hun tina district a din tre bo ti tumpo ni la ti le the lawa sai tho chuan hun hian a ken te langa ya champa ya tho pui tur thar kan nei ta ni chidan din tir to a chunga lom tu kan sei tak me wa mani a hon na an ne ya champa ya kan throi tu te pon tlan sowa ma se elam ke mani sa pheko tan zo e kan tel le the lawa chuan nin voi ni ko kim takin mi ron tel puya kan than ti muang kan thok ho zel do ni ti kha kan ri ru a phur na min pe ya ela hian an ni ron chuk to mi ron bat te pon kan nga ya plan chho ve kan ba do ni ti te kan lo in pu bi ti te un ente kan lo soi lo chuan thei to kan chuwa chho tura kan ngai atin head of department head of offices te when ni helai tlang pan na kal de ngar ngai in ron tan hem khop mai kan lo ma tim BSF kan command den te po when ya lo kala kan lom khop mai tim media mi chanchin bumi MJ kan roi tu te when ni an mer kan muwa kan lom khop mai an ni hian min ti pui suya an ni hian khuwa min ti puya an media MJ mi print media te ti rang MJ wang chu mi nol anani lawa media a chuan professional tak an ni wangin an ni na when ni ron tel pui community pui suya lo mom kan ti atin NGO roi tu sape ko tar suai me akan roi tu te in MOP akan roi tu te in MHCP akan roi tu zon tak te kan pe sei pa ngam chi lawa alasia kan na kan pe thei box lang me kan mo kan te be nia local drama heng hun ron mu pui te hi ngom kan pia ela kan no tho ve ang te miron thiat pui te hi kan om tak ne wa tin ruling party roi tu te mel tahen tak kan muwa amai ro chu block president ber pusa mai a ko nga her tu maya chele the lawa ading tur point nem tak tu ya chung ver bang chuan voi ni le tu kin thek pokan amel kan mu thei lawa mani po abula mi koi mi ko thua thei tu kana pa hei ti hi kan hi o ti chu tiang chuan kan tia mama ro chu a tho pui rual tahen takin voi ni ron tel puya e kan lom khop maya tin kan member em kan ti de ni che si lo kan sai thiam te pani enge mo kan nei chuan lo ka ru kan tia ma in du za ni pe ring zen ni tian fui te rak thina zani na awena yan pumal ni za le pal don ka che la wa zani khablik te te ju ka lau khop ma se lu wai lo nei lang e thian takin ron zai sak thina kan lom khop ma ya in ni ang po kan lom FMC roi tu le member te when ni tan tak kan mu chawa in lom ti kan thria ke ni lom mo kin tin livestock society ya pusian so yang kan ma chen tang kan ke kan pula secretary a song ko be ya po hi ni sina kan so yang deu kan ke ro kan tum ran so lo en kol tu mu mal om the nan ta in ke le pulang kan ti khan ma ya kan tum tak so lai mun hum hala ti chang ka ya nge ni mun hu tak asiam ka ani ve boka chung te chu kan tum pakhat ani a chuan benia hian helai muna local zong te amhun na om te lu len kapu so yang kan pumaliana contractor ai nuama sial ati de rum ma mana tang te ma se anua ju thu thara ju donga sikapu sial tala phal le lo dia kan kun ma ti vak ne na ka to se lawa chu tiang vel chuan
te to pin poi ni helai min kan ko se ato pera chuan ke serchhip patlang hian helai mun min pui ti kan tria a him le hung thua te kan en kol na thua lam la ania poi sai en kol na en kol tu tak tak mun thu po an nei le thei lawa chu ting chuan a him viang thin ma se engolai kan mi so ko tun tuara kan murwa dan lok tam tak deru chuan ya kan kum zui nok nok ka pan hi chu kan mana ma se an lak so an man an ru chuwa ka kan hut leng ta khop maya he po ni se he ko tlang ta he ko he Mizoram helai hi wal even theina mun pakhat ani wangin mi ngai ro pui zero ti to mi tang tlang zero venia hian in saba ai chunga kan lo me ti kha kan se ni chu kan lo me ole khazo khavoina hun kan man theite chuan ni a in hulu taksi nga helai ma minun tel pui wangin zabai chwai thu kan soi ni e tuôn là ngày lâu răm dấu thì phim đông rè lín thô kinh đi lên ngang ngô thô kinh đi lên ngang ngô trên là ngày lâu tuôn là ngày lâu răm dấu thì phim đông rè lín thô kinh đi lên ngang ngô mấy khóc sụp mấy thô kinh đi lên ngang ngô hey day hey kai herzela dấu herlian tang kinh mual kinh chu thật lai hun par mới cho chen dê lăng chê dòng thì phim len về len dê lin ô van bộ được thiang ác khian từng mu văn lai ang hian ô yo run kaya awahan pui bele nong na veng le kim ta veng na in thiên na kuruk tu ilo ni to ang yo chita chuan him la awahan pui lom na veng le khay khilam ke en na lama hi ka lo ti hi le don sin kuruk ilo ni to ang bravo 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 oh